cerita dengan member-member kita yang dah call tadi nak berkaitan dengan interview. Apa momen interview kita yang paling kita sempat lupa lah, ataupun regarding the last interview session kita. Macam ni kan, macam member kita tadi stokin lubang lah nak. Jadi di talian next talk kita ada Clarence. Hello Clarence. Okay, masa kami interview dulu, kami sila nervous lah. Tapi apa yang pula kami macam si ready ataupun macam nervous ya adalah penampilan kami saya. Oh kena, cik ngekal tema office kan macam ni? Yang bukan si pakai tema office. Cuma masa first interview ya, kami a bit late lah. Okay. So kami agak rushing. So kami datang saya dengan rambut yang agak kusut, tapi kami manage to pola rambut masa ya. Oh. Si sekemas gila, tapi si kemas lah. Tapi kami manage untuk kemaskan rambut walaupun si sekemas gila. Okay, so apa dikomen oleh yang interview kita? Ada komen apa sih? Oh, saya dah interview apa-apa lah berkenaan dengannya. So, masa kami dikira macam bertuah lah, laki lah. So, how was the outcome? Adakah kita dapat kerja ya? Yes, syukurlah kami dapat kerja ya, walaupun dengan keadaannya agak kelam kabut lah kata orang lah. Si Randy lah apa. So adakah ya company kita gini? No. Oh no, tukar company dah lah. Yes, dulu. Okay, for this company masa interview macam ni, everything goes well, everything goes fine lah. Everything goes well. Kami manage untuk jawab apa yang ditanya apa semua. Cuma kami sifat terima penampilan kami masa ya. Aduh, okay lah, alright. Thank you Clarence. Thank you for your story. Alright, sama-sama. Okay, alright. So kita